investir dans l'élevage. Bantu mbaso kuja munyenyi, kadi bantu kimbaso kumuna. Lelo mutisaji cha Frank Chola wetu TV, nindonga mwa kwetuka kujiminyi, tutwakuila chilumbu cha kumuna ngomba. Lelo njikukananga, kadi njimusamba kana ni mumanyi munena, ni munanyi wa kumuna ni kujima. Yeya ki mukulumpa Dr. Miteo Nyenge. Ewu mubimanya, mbijibwa bien. Mujimu wenda kabiti. Bwalu yeya mpilu mumyandei. Nyono bonsu baba kiba kumuna mukasai. Tumina heba balunda beba ndonga mweo. Bwa tukehesha lutatuko hituko kasai. Tatu Miteo Bruno tumvu ijako bwa chilumbu cha ngomba. Tuchikukananga. Hatu tumukukananga. Tutuye to ni munjila wa kamina. Tubwela munganda njika bwa kufika kumbujimai. De la ferme de pastorale de Olomami. Ah oui, c'était importé. C'est au prix de, en moyenne, $1200 par tête de bétail. Okay. Alors, les bouviers qui sont là ont mis 2 semaines de Olomami, donc de Kamina pratiquement et environ, jusqu'ici dans les territoires d'Nganda Njika, à Bakwamulumba. Ils ont mis 2 semaines de marche. Ça a été importé par un fermier autour de la ville de Mbujimai. Et ce sont des belles vaches, des belles bêtes. Ça c'est un début. Regardez la bosse là-bas. Résister aux maladies attiques, aux maladies des sommeils. Et, en fait, c'est un sang mêlé, un sang mélangé et qui a été fixé pour résister aux maladies de bétail dans le milieu tropical. Regardez comme c'est beau, hein? Ils sont vraiment beaux, hein? Ils sont vraiment beaux comme animaux d'élevage. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de mâles, probablement que celui qui a importé a un grand nombre de femelles. En principe, un mâle pour 50 femelles, ça pourrait aller. Oui, oui. Oui, oui. Un mâle pour 50? Oui. Oui. Parce que dans un troupeau de 50 vaches, avec un mâle, ça va. Si vous en mettez 2, 3, ça crée des palabres. Oui, oui. Mais vous voyez, ils sont très propres sur le corps. Regardez quelle propriété. Vous n'apercevez pas des tiques, des insectes. Il y a l'un ou l'autre qui boite, ça signifie qu'ils doivent avoir marché peut-être sur des cailloux et les bouviers doivent faire attention. Peut-être qu'il faut arrêter pour enlever un caillou qui est entré dans les sabots, quelque chose comme ça. Les numéros que vous apercevez là, c'est le marquage. Donc dans des grands troupeaux, chaque animal est étiqueté, chaque animal est connu par son numéro. Et donc le responsable arrive au moment du contrôle par le couloir qu'on appelle le couloir de contention. On fait passer animal par animal. Celui-là c'est 793, l'autre c'est 773. Et donc l'autre ici, je vois que c'est 896 quelque chose. Alors on peut faire ce marquage là-bas, même sur la cuisse. Regardez sur la cuisse. Ici c'est mars 2018, je crois. 2018. Hein? On sait le voir. Mais de plus en plus, voilà, ici c'est 57, le numéro 57. Au moins, toujours en 2018, ils ont pratiquement le même âge, il faut le dire. De plus en plus, on ne fait plus de marquage sur la peau parce que ça abîme la beauté. Regardez à l'oreille. Regardez à l'oreille, on vient avec des anneaux, n'est-ce pas? Avec une machine, on lui donne un numéro là-bas. Vous voyez l'anneau rouge là? Oui. Oui, on lui donne un numéro plutôt que d'abîmer avec un fer. On vient un fer chaud, on applique dessus, ça brûle, ça enlève toute la beauté. Et il y a de plus en plus des élevages où à l'abattage, on utilise les peaux, n'est-ce pas, pour une de nouvelles technologies
peut-être pour faire des tissages, des objets d'art. Alors, si l'animal, si la peau a été touchée, ce n'est pas bien. Voilà, bravo. Merci. Merci, docteur. Vous avez affaire à un médecin vétérinaire. Ah oui, hein? Le président de l'Ordre national de médecins vétérinaires de la RD Congo. Je suis le président de l'Ordre national. Oui, d'ordre accepté, signé par le chef de l'État. C'est par ordonnance présidentielle, mais discuté dans la chambre basse et dans la chambre haute. Et donc nous sommes un corps professionnel, un corps de métier assez important. Et nous sommes à peu près 2500 médecins vétérinaires en République démocratique du Congo. Je suis un paysan, j'aime bien l'agriculture, j'aime bien l'élevage et je suis un gestionnaire et un homme de développement. Voilà, regardez cet animal, il est en train de boiter. Boiterie. Muhanjigemu. Nuri mushindo wa kumwimakanisha kuswika ko kunansha. Kode ni pere mangana teto. Kanone kuni nini chinyijimo. Anyi muri mwakala ka jeba kadi muntamu. Kadi munda. Muri mushindo wa kumwele kubaba kampanda kuswika kumulopole. Ça c'est pour la boucherie. Kadi duke ngabe. Wala juwenda nungu, ruenda unyana. Bon, tu as ce que tu as dit. Nenda ibim. Ngani ve shifra ya kusumba bidjes kusumba shimas. Nenda ni mukaleng. Majeba paju sama, majeba patela mang babang uyunda. Nenda batwan shinge, jiboba pesha mabek nile. Jiboba tomanga amuna kwa yeye ni mputa bejeba mwele manga mputa. Ayiyo. Abuya kutu masama atulo wa mabeo. To. Kutama tulto. Atupondo. Ajugo batoba kelimana. Atupondo. Kadin kufaya fambi jinenza mu. Kufaya fambi jibatene mangawo. Inje batibashira mu kikebema. To kutuba nan kufaya yenze buya ya mbwa. Fambi jaji. Kutu kutu mwabo nujini. Yo tujine jiba. Bajini jiji bajini jipambe kubonkonya. Netu yemisa yankulo ko. Nisangibi. Tous les 15 jours. Pinjama kwa bwaji mwisho muni jini sabu kama pinjama makwa bululua kumi kibalu ile kwa pinjo ijuni na pamoja ça filme moi je vais mutunyoka isuma ngombe anyoki ari jisu wenza mu pinjo bumi jisha ale muchisuku bajuma ko musuma mango fabwe biba monda bantu ka bai fabwe yo fadia kajoju manyamunyi to pinjo fajiba ko sai lulengwa lulu jibijileje ko muchima oju mwana muchima muchima jiba jojo mufi Goba muchima kujinyo umu mjisuko ya banku ye mo lulenglo mufite ko banku kama imeka mujama ta juwe mata boy mene muchima kujinyo kajibuba musumu musangu mfile umuni ba musumu nyoko wakuyo juenza munyi pinjo abu sentu ya munenda ni pambelo pop fika la man fobit jiba mufenje kala lulenglo ka mufite kadi nyoko musumu musangu mwefela we mwani wa kumusuma angatakela angatakela ko samu abao wakulofola masha amasiga lulengwa iba iketo biyi mutu yote makwata to amba na to makwata jibaje kutuni monji na to mosho bitatentu kwata to munyi bwalu nyini bushito bwabo na wachiruka kimwana kwena kwa toto fajuela monji uye fajuenda wela kujiboko niweza kushinda nsubani mwela fanshi boy boy bamusungu jinyoka ukani bukodi bwabo yo tombo pate mimi ndo kufuruika yo bwa kumukwata kadi bokusima wewe kutinyoka basi wewe ngio tijiba bijimu tijiba pambelu tudumwa kumwambula kadi wewe kwenye besi ya mshunda ngubwashi tombisha la fambele bwani nyoka kusuma kushishu kante bila tfambele to kwata muchi elek pakele mwewe na ngani wangambila kasayi nganena kweto kasayi wabalengela kasayi nganena nyanyi wangambile nyananyi mwini bulunda tubanga kukichimanga cha mulamba kwa kalamba mangola ni ngongo chirimba wakwa ngongo ni kasanzu wakwa mbwanyi mujila kasanga ni lunto akumayi kasayi nganena nyananyi mwini bulunda katwigari nashini basa kundemba mutombo kuba bana basheta mayenga ita bakweta kuni chimbulu haminyela
mema kumona chikapo masamba mwa mucho kwa ndandanda mema kumona mumpenda mbuyi turi ni mushelela kuntweko turi ni mukuba wambelenga kwina kikwetu kumweka kasayi ngane na balunda banye kikayi kubala kumana konso mema kumona mubindi mema kumona mulwalwa mema kumona mushelela nyananyi yite bagwetu nyananyi hwene mulunda ni mugeta wakwa ntambwa mwezi mema kumona kasayi ngane na handi mwana mutetele mwina ngongo lori akataka ngomba lomela mema kufika ni kukole kasayi ngane na kwetu mema kumwana ni mugele ngwa mugabinda muvaka muyikwele chilungu anu washiyambu jimwela mocho kunangu bantambu lubamba ngani wangambile doktere makombu fuil kubamulenda mbobe lunda banye ngani wangambile mwana malangu ni shefu chibamba yita bako atanga wa mshari mwabakayi kasayi ngane na mema kumwana kwetu ngulenga mugele ngwa bina kanyoka mema kuhieni kumwene ditu ngani wangambile nyananyi kamishi wa ngomba kasayi ngane na nyananyi mwene bulunda wachibotele champo mwenye wachibotele champo wachiwata wachosha wachilumuje bya mutwa kasayi ngane na balunda banye nitubala bishi turi ni mpuga chintonta muleri wa bagalenga lembelembe ni muhompa kadi mariba ni chondo kumungamba ni mugwarishi wa mbuyaka mana basombela mujiga basombu muntu mugwarishi mwena mayuri mwena mwabawo turi ni mushinga la wachizanga turi ni mugwasumba wakwa metera kumutumba turi ni mwacha bwakalala turi ni mukwanga hwandeka wantumbabo ni chibala mugwansumpi itababu nyananyi mwene bulunda turi ni mugwabo wa murilunga ni mugwanda bwa munyemba kabinji wanga shama amwana kalenda chimenyi tuboni kanda wakumasanga kwa mgenjwa nzemba ni chitolo wakwambaya kabanga mwene shimba wa mwarianda amushala mabakayi ni mugwanyanga wakumatanda ni mugwalonjwa mulugangu mwakasongwa chibamba turi ni mugwa chizubu ni mugwa chinena wakasela wangoyi wabatwata makwenda male we kasayi ngane na kwetu turi ni mukalengwa bakwakalonji chitanda iho abana mulongolongo turi ni mwembyanga shama mwembyanga lungo mwembegaba mweri chonde turi ni kahuyo muchobola mwakabembwa ntambwa turi ni kalamba imukwa mukenywa lubombo turi ni kasega mulubumbu mwakwengola manyi mando anzembela wa madondo ntambwa ni mwene piano wakwa mbunde chilumba kasayi ngane na turi ni sona muchima mwene mulombo turi ni mugwa mulumba kalanga ni kanyano wakwa chonyo mulepo ni longa lwa mukosa mwena mbwai turi ni mwena kafumbo ni mwena mbala ni kanyike chinungu nsunzu kanyike waku nyombo turi ni mwena mpasu kabamba wakwa mpasu walukanga turi ni kwa mpatu kumayi ngambilanyi lobu ni musaka chikwabo kasayi ngane na nyananyi nyanyi wangambila nyananyi mwene bulunda wachibotele champomo kwetu bavo tuta mpasweyi wachibotele champomo wachiwata wachosha wachilumuje bya mutwa kasayi ngane na kabongo wanzeba turi ni muhemba nzeu turi ni mwena mpunga ni misombo kamanda wakadila yitaba kunyananyi mwene bulunda mulolo ngari mwamba ni mubindi mushilele udi koku ni mukubambele muchoko ndandanda kali ngambilanyi kanangele udi mwabakayi yitaba kwetu anji kuya kwachiyama kumulundu ngandanjika ni kabure mukwa musonga mukale ngandanjika kasayi ngane na nyananyi mwene bulunda ngani wangambile kwetu ngulenga panga hwamba nangananga wakunanga mana hakwenda kwenda kukasayi yeko kuri bina mfranse bina meji bina muganda bakino kutekele bilumbu kunengu bafuta Andre Filipo wakabongo ngani wangambile nyananyi wabambi ya ntambwa ngani wangambile wabakalonji ni kazadi au mukwarishi mwena mbaya mukululeshila mwakwele chondo muvule ni kondo kalonga mutu kakwenda naku nikubikile tibilolo kasayi ngane na balunda banye ngakushala naku mhabakayi panga hwama nangananga hwakunanga mana hakwenda wachibotele champo mu balunda wachibotele champo mu wachikwata wachosha wachilumuje bya mutwa kasayi ngane na kwetu nyananyi mwene bulunda kwene ngubambuyi kabemba kode wanyi yitabako mukwaka munu waku mutumba mwachabo akalala kayemba mbuyi kwachabo kuti kubunde ni kuhila lelo mayenda omushinga anjelika ta mukwakasha wabasatu kumbelo banhayi mulwendo basambo mbashala bamilaka nemyani yitabako kalenga dito yitabako yilunga bamwanyi diri wakabango chimango wa mawo ela ibakulumpa ngoma kasayi ngane na nyananyi mwene bulunda ngoma bani bai bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye mema bulalu bwanye bulalu bwanye mushala wetu bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye mema bulalu bwanye bulalu bwanye mushala yoye bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye mema bulalu bwanye bulalu bwanye bulalu bwanye mema bulalu bwanye
Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, 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 partagez, partagez.